Welcome to Chakra Meditation. Ngasigi Chakra Solar Chakra. Solar Chakra se akoina Manipura Chakra haina sukhangnei. Sigi Chakra se akoigi hakchangi karamba jagada leige haiba matamda khutsa mari se pulap thambiyo khoidaugi mathakta adudagi khitang mathakta chakhalaga lei. Solar Chakra se akoigi Sigi Chakra se imbalance oiba matamda chaba tumdabagi problem, diabetes, liver gi problem, chakhau mari nungaitaba, ulcer na chingba laina mayam se form tawba oirai aduduna si se balance thamnaba aduga hana narga leiba ngaiso sigi meditation se tawbiraga balance ta control da lainabagi damakta sigi chanting se tawminasi mayam meditation se kamaina tawgadabano haibado ai ngasi mayam da share tawjarake aiga loina na cham nipalak sonminase sigi chanting se chamaga nipalak mid oishalaga phajana phamiro ahambada ko khongai chalaga aduga khutsa se akoi gi lai khoirambagi khutse lonaraga thamba dumaina aigi thabak ki kitang makhada thambiyo aduga khongai chalaga phajana phambiyo relax oiraga adugi matungda akoi gi chanting se hominarase ko chamaga nipan lakson minarase. Sit comfortably, close your eyes. Let's start the chanting. Ram 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 Ram
रम 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 रम
Ram. 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 Ram.
Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Ram. Now slowly open your eyes.